Yereta aka yere akadi na amal no kwa sabla fili don bala nga ne ba bi mega kuma ni nyo na shifi nde anga sika fen do famia mo gorba fu do ba kuma be akana tema ko lo fe mo mun me sa fe dol olu mo mun be ku be ko fam ani mo gorba mun be ku be ko fam ni olu edo mais bagante ani faso den jugu olu te sabula wakati be olu be kuma ka dagoya on la parce que wa don on est koyi on se ko nke ka laba ka se fa dana mo do we mun me ake bi olu be ka touré tira blanc mais yo kuma an wolo la kan sora on na kan sora we oiche na na ko jugu soro e o wa ira ma bara de ke ni autre bara ke antunte no sama ke nga wona na fa me bafoué wona a fa mira kuma ni génération mun be ko fa ni ko lu ego anga daire na fo andale no la tugu na koroli sabla kaba ma dogo ora amni nay anga fen be ga kante mo wota na kala wa esa wa na le tala esa woti tala donc ora ka be ani nay bi mea ne jamana wono deni nga le don le ga musique RMP l'évolution of Malian people ouais modeke ami wakati na bi ami level lo la kan atal bi anga na salia al bi amu do be sa do wa ke na fo do sara tum na ta fasu kuma bo bon an fele ba seri ke na sara la woro do jamana woro do mo ko te jamana woro do na do bo ga aramadin kure mo ko te non mo ko te maintenant génération mo ay felo bloc kuna doro bara oui na fo ire be simina ya di la woni ko dune oui min fo ko e ga to ke kana to yere na fa fo to la comme la oui siran lo ri la ko ke ko na fa mula ko ke ti na fa fo sorala ko fo mo dila na mo fo adonta bota maintenant ebe e ba don min ka di e yere bo don isi isi wo le mina isi la min fo isi la min ke oke mo ya jamana bi o se fen kele mi anje o jamana kan ni ama kalan ko ama fani fu to wulo to me irana bon to wo ko bi te laba ina fo yi kan la keme anga na so ma don no na ko na to mun me bi olu betaw ni olu ta ra ya to wodi donc ni wakati la jonga bara ni la me jon to olu ga bara ke olutia on est jamana on avec tout le monde là do na ta wa kuma fe anti na sira ku ga yere tubunu o la me bo ma dan no na be kulu ka ma fu al biara barage ina fo ayoshi trasira le bi do be na go shi su du menke ko nyamo mun de ko ni olu bora ko ayoshi ko be ga to godi ayesi be labani nkan wole blanc kuna ayesi be labani parce que olu blala ko wolo lu mo le laban on no be ayesi fa ngati ayesi to fa su be ayesi fe barigali ni bon olu ko mun ke na fatala bargata la abe bindi na wa olu ma don de ba ke kuma wa ba kina laban andu wa ron ta ne ayesi foro ayesi so no fa fina ana ma di ya ke albi a wula bo a ko ke atuma ko na mo chambe ko lu la baraga jamana lo ta baraga jamana wure ina fo do dana do ni wule mo conscient ni do conscient ke we olu tume do ni la to do fatan wa cha jamana nyama mo te la baraga wa ese ka solution na ke olu desero lo o mo soro bi mun ba ke yo won bulu no fene horo ene o ka bo ka fo jam mun maulame abe bo afo ni la bi ne mo mun bi ni na mun ko na tele mu wa ma tu wa bi ye fe o de kan na be o dam ne ba osi ni na fo ami fo galo ni do am do ga barala bon birina ulu wa tin bete mena am sira wura ni na ti mo kuna abi kuna ka fate si tele mu fo te chan na fena ma ke jiya mo washita kan
mogote ni makan ne ba kuma ni génération de toujours ana koro mun ne ko fam ani mo koro mun ne ko fam jibe mun na ni kan to mun ma de no ano mun tino wan sira ani mun te jamana kono ma de la bara ya jamana bara yoro ba fo la e bi sire man na fo jamana ma do ta bota o e ayina tari me mi le ya ke o don no donc wa kuma wala au akili fa anana akili fa fo wa jiyan wi ambe sidam ka kan donc be bo politicien do bo meta mo si le million do kuna ama do na taro sira fe ama